yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Umraa akkaatan umra'aa akkuma hajjii itti hidhatanitti isii hidhatan. Duuba yoo warra makkaa taate takka warra alaa dhufee makka keessa jiru hajjaajota taate harama makkarraa gabbayeeti hidhata. Lafti harama hin tayin tan haramatti as dhiyaattu tanciimii achi faa dhaqaniiti hidhatanii deebi'an. Ammoo yoo warra fago'oo kan umra'aaf makkatti deemu ta'e bakka bitti isaa hajjii irraa hidhatturraa hidhata. Nama umraa hidhaterratti wanni nama hajjii hidhaterratti haraamii hundi haraami. Sun huccuu hodha'aa uffatu'u, dhala'atti ida'amu'u, waan urgaayaa godhatu'u, rifeensa haaddatu'u yookaa ciratu'u, kottee ciratu, bineensa mukaa kan nyaadhamu al'oolu'u. Duuba eega hidhatee makka seeneti xawaafa umra'aa xawaafa umraadhaa xawaafa. Umraan xawaafa quduumaa takka dhufiinsaa akka hajji'itti hin qabdu. Eega xawaafee sa'ayii godha. Eegasii mataa haaddata yookaa ni cirata. Duuba waan afran kana dalagu'uun umra'arraa raawwate. Arkaanni umra'aa afuri. Tokkoffaa afran hidhatu sun umra'attin seenaa niyyatu yookaa yaadu. Lammaffaa beeytiidhan hoggaa torba xawaafu takka naanna'u. Sadaffaa safaa fi marwa jidduu hoggaa torba deddeebi'u. Afraffaa rifeensa mata'aa haaddatu takka ciratu rifeensa sadi. Yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.